Je li to kola? Ali zašto je tako mala? To je besmisleno. Bila sam sretnija. Velika boca sode. Čekaj malo, što to Miley ima? Kakva ogromna boca sode i sve je moja. Ne mogu vjerovati svojoj sreći. Miley, pogledaj kako ide. Tako malo. Pa da vidimo što je unutra. Tako mala bočica. Nadam se da je nešto ukusno. Hajde. Pokušavam istisnuti, ali je tako teško. Ovo je tako ukusno. To je žele. Pa samo malo žvači. U redu, Kevine, tvoj je red. Pa, čini mi se da imam prosječnu bocu. Kreni, kajde. Jelly, izađi. Zašto ne izlazi? K vragu. Ako ne ide na ovaj jednostavan način, moram biti pametan. Da. Iscijedimo to s ovim strojem. Pogledaj to. Radi. Tako dobro. Tako ukusno. Vrijedilo je truda. Kim, stani! Pa, Dobro je da sam gotov. sad je tvoj red, Miley. Pa, što imamo ovdje? Tako je veliko. Moram ga iscijediti iz travnjaka. Miley je bila tako snažna. Wow! Hajde! Da, uspjelo je. Dobro smo, ne brini! Da, gledaj, uspio sam. Tako deli... Ukusno! Čekaj, ali tako... Da, bilo je... Bok! Smiješno, jesi li je vidio? Dušo! Wow, pogledaj tu vrećicu soli. Imam prosječno. I ja imam najmanji. Zašto sam imao toliko nesreće? Chips. U redu, dopusti mi da pokušam. Ali ukusno. Sviđa mi se. Tako dobro i hrskavo. Original je najbolja vrsta. Da. Ali gotovo. Prestani se smijati. Nema čemu da se smiješ. Hajde, Miley. Da, jedva čekam probati svoje čips. Stvarno ih želim uživati. Miley ima tako Torba! veliku... Zašto sam dobio tako malu? Stvarno želim nešto. U redu, neće ga pojesti sama, zar ne? Što je to? Tako dobro. Ukusna stvar. U redu, više ne mogu. Ušlo je. Uzeo sam čips. Što je to? Hej, vrati mi čips, Kevine. Jesi li potpuno lud? Kako se usuđuješ ukrasti ih? Ne pristajem na to. Vrati ih odmah ili ćeš požaliti. Nećeš pobjeći od mene. Što, nije u redu s ovim mobitelom? Što? Ima li umaka na dnu? Ozbiljno? Da, hajdemo! Vidi. Wow, pogledaj to. To je bilo... Nisu svi savjeti Točno. na internetu lažni. Probajmo s umakom. Tak dobro. Ajmo, obitelj Bog. Kako visok paket. Zašto je tako teško doći do čipsa? Pa, stavit ću ga sa strane. To je bolje. Kako ukusno. Volim čips. Tako dobro. Čekaj, što? Ne istaju tako brzo. Što se događa? Da, bila je to cool ideja. Od nje na taj način. Gdje su svi moji čipsi? Dečki, jeste li ukrali sve moje čipsove? To nije fair. Sad ćeš to dobiti od mene. Ne bježi. Moraš primiti svoju kaznu. Stani. Gdje je moj dio? Ne vidim ništa. Izgleda da nisam ništa dobio. A ja imam ukusan burger. Kako sam sretan. Wow, Kevine, imaš sreće. To je burger, to je ono što mislim. Ukusan, sočan burger. Tako dobro miriše. Moj lijepi, moj ukusni. Tako mekan.
Pogledajmo Kevine! što je unutra. Da, što si učinio? Ma hajde, Kevine. Možeš ti to? Možeš ti to? Samo još malo. Zar ne? Što je to? Kakav užas. Pomozi mi! Je li to bio san? Bio je to san. Jesam li pričao u snu? Da vidimo što je unutra u burgeru. Malo sam nemiran. Čini se da nije ništa neobično. Ali da pokušam ovo sočno meso. Tako je ukusno. Ne vidim ništa. Hvala. Da uzmem svoje nove naočale i vidim imam li nešto unutra. Tu je hamburger, ali tako je mali da ga ne mogu ni vidjeti svojim očima. Pokušajmo s pincetom. Ukusno, ali tako malo. Nisam stigao ni uživati. Što je s ostalima? Da, vrijeme je za jelo. Dodat ću malo kečapa da bude još ukusnije. Tako! Da, tako sam gladan. U redu, uzet ću komadić koji nećeš ni primijetiti. Jao, ruke k sebi, već si pojeo svoj hamburger. I dodat ću malo senfa također. Biće još bolje. Emily, već sam umoran od tebe. Uzmi to. Nikad više nećeš htjeti uzeti tuđu hranu. Hajde, makni se. Napokon, samo smo nas dvoje s burgerom. Probajmo. Nevjerojatno. Pojest ću ga cijelog za manje od minute. Tako dobro. Što je to? Tako je. Kevin, Hvala. nestao mi je apetit. Jao! Wow, pogledaj. Čini se da sam trebala biti pohlepna i pojesti sve sama. Osjećam se tako loše. Češ li mi napraviti tortu? Elsa, Ana, uspjet ćete. Budite jake. Vjerujem u vas. Je li tako, ha? Već znam što ću napraviti. Trebamo čokoladu. Rastopiti je u zdjeli. Njam. To je tako ukusno. Natjerat ćemo Krisa da se smije. A sada ću vam pokazati što želim učiniti. Pogledaj to. Nije li ovo apsolutno nevjerojatno? I vrijeme je za malo KitKata. Po cijelom obodu torte. Bit će tako ukusno. A male dekoracije stavimo ih na vrh. Mnogo bolje. Predivna mašna i gotovo. A sada je moj red. Pokazat ću vam kako napraviti ukusnu tortu. Iskoristit ću svoje prekrasne sposobnosti za ukrašavanje torte. Wow, neki voćni led. Kako napredno. Sada mogu napraviti palačinke sa svojim super moćima. Uključiti voće i razbiti naš led. Stavi ga na vrh. Plavo kiselo lice. Prah! I bit će snijeg. Moja torta je gotova. Elsa, Ana, vaše torte su super. Znam što ću učiniti. Wow! Koristit ćemo med. Žao mi je, moji mali prijatelji. Trebam sače. Doviđenja. Pogledajte to. Što? Ispod stola. Nema ništa. Dopustite mi da vam pokažem kako napraviti ukusnu medenu tortu. Moram ukrasiti tortu sa sačem. Djevojke, što nije u redu? Pčelo, prestani plašiti moje prijatelje. Vratit ću ti, ali kasnije. Uzet ću ove stvari. Napravi grimasu. Bez brige. I neke jestive pčele. Torta je skoro gotova. Vrijeme je za test okusa.
Bili su tako hladni. Ovaj svijetli. Jezik mi se zaglavio. Kako? Nemojte praviti slatkiše ovako hladne. Kako? Ovi? Mislio sam da su pravi. Mljac. I kakvog je okusa torta? Te crne i žute pruge su nevjerojatne. Sada, vrijeme za ovu tortu. Moji najdraži slatkiši, Kit Kat M-Teaser. Male količine. Nevjerojatno je ukusno, Ana. Ti si najbolja. Ozbiljno? Ozbiljno? Ne. Čovječe, daj volite. Prijatelju. Želim milkshake. Čekam najukusniji milkshake na svijetu. Probaj. Pala mi je na pamet ideja, napravit ću. Čokoladni milkshakeovi od čokoladnog leda. Sladoled. Bit će vrlo ukusan. Cijela torta. Hajde. Sjajno. Moj tajni sastojak. Čokolade. Skupljam je već 10. Ventilator nisam uključio Najbolja godinama. čokolada. I nemoj. Ko još? Malo mlijeka. Nešto kravlje, krzna. Fuj. Konda, ima previše čokolade ovdje. Oprosti, Francuska. Tako sam posramljena. Popravit ću to. To je bolje. Ulijevam kakao u koktel, malo nutele i sve to blendam. Zašto se toliko treseš? Priprema čašu za koktel. Toči čokoladni sirup po rubovima. Sada uli čokoladni koktel. Pospij ga s malo šlaga. Ovaj koktel je točno ono što je Emma htjela. I malo Kit Kata. Wow! Pogledaj to. Napravit ćemo vatru. Hvala, Kristof. Hajdemo to učiniti. Pečenje marshmallowsa. Toliko su bolji kad su pečeni. I slamčica. Savršeno. Što bih trebao učiniti s vatrom? Dopusti mi da ti pomognem. Malo magije. To je puno bolje. Hvala ti, sestro. Sad je moj red da te iznenadim. Dopusti mi da ti pokažem svoj recept. Trebam plavi sirup s borovnicama. Ulijevajući još toga. Na tanjur. Zatim, uzimajući čašu, umočiti je u sirup, a zatim u plave mrvice. Prekrasno. Sad, trebamo malo sladoleda. Sladoled od borovnice je najbolji. Dodajem malo leda i malo mlijeka. Odlično. Uključujem blender. Kako je lijepo. Ulijevanje svega u čašu. Malo šlaga na vrh i dodajem malo magije. Uvijek bolje prija s tim. Par pahuljica čokolada i slamka. Moj koktel je spreman za Emu. Elsa, nevjerojatno. Imam ideju. Pripremit ću koktel s... Mabelino, Sirup! uređivanje. Rob ruba! Uzet malo sladoleda. Nevjerojatno je ukusno. Stavit ga u blender. Želim dodat malo orašastih plodova. Pa, orahe. Da, dimate, ali moji zubi neće. Slomio sam to. Bila je loša ideja. Kako da vratim to nazad? Uspjelo je. Vraćam se orašastim plodovima. Stavljam nekoliko u blender, ulijevam mlijeko i miksam. Ulijevam to tamo. Dodajem malo šlaga na vrh. Štap! Uvijek osnovno. Nevjerojatno! Sada trebamo topiti malo čokolade. To se može brzo učiniti u loncu.
Zar ne razumiješ? Tamo je kipuća voda, a čokolada i kipuća voda će se sigurno promiješati. Elza, možeš li napraviti neke... Magija? Pa... Hvala, Elsa. Bit ću Ovo na će se super pokazati. putovanju. Pričekaj da se zamrzne. A evo... Čuj, Hord. Sve izgleda prekrasno, ali želim početi s ovim. Torta i šlag. Ukusno. Pa dobro je. Wow, pogledaj ovo. Čokoladni roščići, vrlo ukusno. A koktel je Kristof, nevjerojatno. I Elza izgleda sjajno. O, ne osjećam se dobro. Imam prehladu. Oh, hvala ti, ali prestani s tim. Pusti mene, dušo, Pa, da te pokrijem. Kristof je Ostavi pobjednik. topla. Ne, nemoj. O, ne mogu vjerovat. Sada želim kolačiće. Je li to svima jasno? Što biste trebali učiniti? Evo što hoće. Moramo ga razvaljati. Izrezati Keksi. krugove, stavili na pečenje. Sranje, pala mi je na pamet ideja. Želim napraviti kekse s čokoladom. Posipajmo malo unutra i stavimo ih u pečnicu. U pečnicu. Praviš izvrsne kolačiće. Usput peći i moje kolačiće. To treba učiniti. Učini to sada. Palo mi je na pamet. Želim ga ukrasiti. S perecima. To će biti wow. Sad će to biti jelenji nos. O, da, definitivno. Ovaj crveni M&M i čokolada za usta. Oh, to je nekako tužno. Opa. I ovo je šokantno. I ovo je nešto čudno. Pa, sve je spremno. O, što je to? Pa, moji keksi su... Gotovo! Hajde da to izvučemo. Pa, izgleda. A nije. Ukrasit ću sve s nutelom. Preliti ću svaku kolačić s malo. I vrijeme je za malo maršmelova. To je tako... Jesi li spreman? Ulovit ću Konj sve je maršmelove pao. strijelom. Uspjelo ješ. O, Hajde! to je bolje. Hvala ti. Miriše s mojim plamenikom. Stavljajući ga... Pravi sendvič. Ovo je nevjerojatno. Da, vrlo cool. A sada je moj red. Odlično. Moji kolačići su gotovi. Trebam glazuru. Ova ledenica će djelovati. Prikazujem neke sitne detalje s ovom glazurom. Dolazi! Sjajno! Keksi su spremni. Želimo ovo probati. U obliku je plave haljine. Wow! Još je jednostavno. Super! Još jedan. Što je ovdje? To je jelen. I tako je... Tako ukusno. Uzmi malo. Cijela kula keksa. To su maršmelovi i čokolada. To je nevjerojatno. Ali pobjednik moj prst će odlučiti. Pobjedio si! Hvala.